Mana ushimiye ko kwizigwa, Mana ushimiye kubaheruka, Mana ushimiye kugira neza, urahambaye kandi uragororotse, ushobora n'amashimwe byose n'ibyawe bihe byose. Yesu warakoze kugira uwo ni we, Yesu warakoze kumenyesha ubumwe bwawe, Mana warakoze kunyereka urukundo nkunda, Imana tabakusabuka uturumbura amaso bengana nimene yanitwe n'ikiziriko. Karibu. Ndabona kweli mnajua mmebatana mao. Sawa boss. Mimi niishi ukuri niharibike. Madam Diego wewe. Ndio nakomba mtenga kulira madai muneze. Ngo birashika. Madam Diego. Madam Diego. Mama na mahoro wishugari ndazi ko ibihe bihetse, imyaka ihetse, amezi ahetse, amayinga ahetse, jewe ikibazo cy'iwanje na madami ndazi n'ibindi Jaipa kumashiki atalipo ndazi kwa pesa kusingizinga atalipo Diego ndabizi ko bibabaza kuba mu kigeragezo nk'icyo, ariko kandi ntidukwiye guharura imigisha y'abandi cyangwa ngo turabe aho abandi bageze, kuko umugisha w'abariya utandukanye n'umugisha wawe. Diego nibyo kuko ndabizi yuko musanze mufise ikibazo cyo kutaronka umwana mu muryango, ariko wibuke yuko habyara Imana niyo itanga abana. Ntibyoca bituma wowe n'umudamu wawe udacana uwaka ngo ni uko mushikiwe n'ikibazo bibeneje. Menya yuko ikibazo iyo kibonetse mu rugo hari yakwiye kugaragara wowe na madamu wawe mugashira hamwe mukagwana n'icyo kibazo mu mwumvikano no mu rukundo bifagikanije n'amasengesho. uko na Sara arazihanganiye kurakora cyane igira kabiri Baba John umushinga ntari kubanje ari muzishi yasezeranye imbere yari kumita ikigabanje akita uko ndi kose akemera kwihangana gabanje abaye ikihembo ntabwo ikizwe n'uko umuryango wawe akaba mu mazi ngo niho byari kuko sinora ko byagusabe basusenge uburenganzira
no Claudine wewe nyine hageze yaho ikigeragezo kikunanira kwihanganira wemera utanga umushingana wawe aje kugera hanze niba ko kimana yakoze ko ntakwiye kureka n'abandi bagore nakwiye kubikira ikibondo ko twimana mama wabwira ko amaze kumuriza umuti kuri bitatu ko byabibiki ko ntabwo umwana umwuzukuru we ntiyavuga ubuzima ntamurose ndetse ubuzobigirane reka bose reka kumubera intambara agenda kubyara hanze okay nyuma y'ibyo twaciye twinjira muri birebire mugasina y'abamico icyatumye ndabahamagarira mukamusanze yuko icyatumye ndabahamagara gisa n'ibibazo numvise bibavuyemo kuko ibyo by'iwanyu nta n'ibyo narizi ariko jewe nabona ariko ndasenga sengera ishengero sengera abakozi b'Imana sengera abanyeshingiro abarongozi barongoye ibikorwa bitandukanye mu ishengero Imana iza kunyereka urugo rwanyu irambarira yuko mu rugo rwanyu atari amahoro iza kumbarira yuko ikibazo mufise mu rugo rwanyu ari ikibazo coba carakozwe n'abantu kanaka kugira ngo mube muri ico kibazo Imana iza kumbarira ko ikibazo Diego arimo canke wewe nta muntu n'umwe muri mwebwe bifise mu ruhara ahubwo byarakozwe ukuntu rero Imana mbara mu ndabatumeko ndabasengere kugira ngo Imana ibagire neza mu rugo rwabo rero sanze muri ko muravuga bigaragara ko Imana yari yarabonye umubano mubanye mu rugo utameze neza rero munyemerere cyo bugufi ndabasengere kugira ngo Imana itabare urugo rwanyu simagaza amakosa yawe Imana mbega icyo gihe uri kurasengera ishengero hama Imana ikakwishurira ibyo mu buryo wanjye mbega hagati y'umugore na jewe inama zikurinde ibisakarira ko mu miryango biriko biramurikira jewe urazi kuva nk'ikintu rero mumasenga none umwami waba yakuze sinzi imico yiwe sinzi n'unamikira iby'umugore Diego byose nabikubarira nakubwiye ko ikibazo mufise Imana mbara ngo nabasengere kuko byarakozwe wowe nta ruhare ufisemo na madamu wawe nta ruhare ufisemo ahubwo byarakozwe ahubwo mwarasamaye ntimwabaye maso ubwa mu musengero urugo rwanyu mutiramire kazoza kanyu canke se umugisha Imana yabateguriye rero nyemerera ushe bugufi ndabasengera Imana ibagire neza merera kuko ndazi yuko na wowe urakeneye akaga urakeneye yuko ari icyo Imana yokora mu rugo rwawe ndabasengera Mana nziza ugira neza urahambaye kandi uragororotse ndakoretse uru rugo rwa papa Diego na mama Claudine urabazi kandi niwe wagombye ko babana n'izina rya Yesu Kristo ndahinduje ibyakozwe byose mu rugo bituma mwami adashaka gushika ku cyo bagusezeraniye n'izina rya Yesu Kristo reka amaraso yawe agaragare Mana ibyatongerewe ku buzima bwabo Mana ndabifuse byose reka bongere bibaruke bongere babone umugisha mu rugo bongere mwami babone ibyiza mu rugo mwama amahoro n'umunezero byuzuye urugo rwabo mu izina rya Yesu ababikoze ibi baze bamaramare kuko Mana turi mu bwoko butarogeka mu bwoko mwami Yesu sokwiye kagasuzuguro n'agakengerwe reka bagire neza ureme amateka mashasha ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen hama Yesu abagire neza ndiko ndasenga numvise muri jewe mpabwa ijwi yuko twogenda hama nkaza gusengera mu rugo iwanyu nawe munyemere tugende kuko ndabifise ibindi bikorwa nabo twagomba tuvugana urazi ko tuguma twakira abashyitsi batandukanye kugira ngo mwakwanye isengere urugo rwanyu hama ngaruke mu bindi bikorwa urakoze cyane rwose nanjye numva mu mutima ufise ibyizigiro ndaza agahinda nari mfise tuvuge tugenda kugira ngo gahindura umunezero ego hama Diego inyuma y'ibi
tumenye icyo gukora icyo ari cyo burya kandi ntiyicaye ntaje zo guhindagara zo mwitanganika sawa reka ngire igiseke c'ikivunde none mana hajya ukunda iki no kuzanira amafaranga ariko ngiye kwitwa papa iteriteka koko delisia chere bon ni vyanga kuduga ndaguterura mukuru uyu wanje abakwisi ingumba bagiye kubona uheka gusimbagiza habwo rero shi dusenga imana iduhe batatu ubushuri tugenda kwa mama mama simbiza yamubwira karibu oh mama mwana ego karibu mwana shusho mwana ariko yindarinda umaze gutambira mu kirundi mu kinyarwanda mu gisimba ukawangiye nusabumva kumana irera sinarizi kurushika ivuga imana reba mama karakinda nukuri karakinda imana yanyetuye ifata imyaka yose yakirijewe irayitunga nigihe cyawe nigihe wari ukwiye gutwara igihahaje urabona mama iyo umudamu ari kubasanga hari igihe ashobora kubura mama cyangwa agahumuka ariko mutwihanganira dusanze muri mu kirango cy'umuryango murangwe muranezerewe karyohewe cyane ariko nubwo munezerewe muri babiri ubundi umwe ngo ntanezerewe kugira ngo ngenda kogoje iyo nza kwivuga haraza cyangwa iriko amahirwe wowe ushobora dore gusanga bwahuremo bwayo ushitse kandi ukamumereza ubwira kabiri kandi ibyo ku mutima wanjye nabaze ndafise icyamugera kandi ndafise n'icyangwaniriye gushika uno mwanya nkabashikane wanjye ubuzima nkaba bikomeye kandi mbari barane yaranyanditse bikomeye nkabaho mbabaye
kwizera mwananje ijambo ry'Imana kugira ngo Yesu ashimwe. meze kumvika aho tutameze nawe tumeze kumukuje amako meza mwanangu Yesu Nibaragire mwana Mubabarire mutayeho ariko ndabona ko nje byari bikenewe sibyo none Imana ishimwe ko tuje dusanga mbere kugira ngo bigenda neza hama jewe uyu mwigeme yarashikiriye turaganira turayaga hama bicara ngombwa ko tuzanana ambwira ko noguherekeza kugira ngo dushire nawe mu Rwanda rero nico gituma tuje kuba munsi ndibaza sinzi ko musanzwe muzi ariko wewe asanzwe abazi cyane rero reka namuha akanya kugira ngo ashobore kuvuga cyangwa cyangwa tuza kaze bisigaye turasubira mu kizina kuko njye sinoteba nkabibona ukabibona uti wiyumviriye iki mwengene barangana Vamos iki oya mureka mvuge tekana aseru ikiri ku mutima wiwe kuko icyatumye aza ni uko afise ikimubabaje ni umuhakanye yavuga amajya kumuciramo ko we niko gukira kwiwe guseru ikimubabaje niko gukira kwiwe bebe ubwo niko buzima nari mbayemo kubera wewe n'ubundi munsi n'ubusi yajya kwishyiramo iyo bahita kumukarira bari kumuha umwanya tekana rero bikoze natwe mama nawe aba ikigira kabiri uko ndafata ikintu kibi agira dushuri ndamubwira kubwira nuko usanze kamere yanjye narayihanze nkayihanga ese bagashyira ko nagaga bamwica umuntu icyatumye tuzana gusa umviriza yaraje turaganira arambwira ibibazo byose arabimbwira hama yaraje gutunganya imbere y'Imana cyangwa ko byaba ngombwa aje kugira ngo abasaba imbabazi bivanye n'ubuzima bubi cyangwa ibibazo bari buracamo kugira ngo ashobore gutunganya neza nawe rero kubajije kuba mubimenye ntibitume mwumva umwego mwica ahubwo bitume mwumva umwego ngo tunganye cyiza no kumenya ukuri kwa byose nuko usanze kamere yanjye narayihanze iyo ndayitura nkayitura neza ijambo ry'Imana ngo tugendeshwe na mwemu niyo tutatoshitse iyo kamere kacu kipfuza rero uyu mwanya yagendeshwa na mwemu niwe udashobora gushitsikisha gucora kuko kuba yaje nawe yaje yiteguye guca bugufi imbere yacu ntabwo bingiriza niyo yakwitwa kutagera munsi hazijya Okay. hamwe nawe kuba ajya mu rwanda sisi muzanye ko tunakora kura nawe umviriza hari icyo atavuze bivanye n'ibyabakoreye bivanye n'ibyabaye mu rugo rwanyu Sinobaho, kumenya ubugeni ntushaka napfa ibintu byinshi bigenda muri
akisifura n'umeze ubwenge akubabarire naho abaca ko yarapfuye igize mubabarire ukuze ngo ntabwo bari kuzishyura nta n'umufumo wawe yarapfuye ariko jya wumve ko imana iba itari yapfuye ikigira kabiri nuko nta mpamvu yo gusarara nawe kuri ibyo byose umaze kubibona imana irahora ihoze mbona nakubabarira ingero y'icyaha n'ubu washatse kuyimbira icyobo ariko niyo wagarutse kukirwanya nta kibazo cyo kukubabarira kuko nyamba yesu yahitamye ku musaraba akava amaraso kugira ngo icumure meze ntabwo kanakubabarira ariko ibi byigishe n'abandi kandi nawe bikwigishe iyi kamera mbere uyihambe ubwira n'umukozi w'imana gusengere kuko nawe uragowe utware nawe iyo kamere yawe yo kutamenya gutiramira ishuri yo kutamenya yuko umutware mu gihugu cy'urugo nawe wewe ihagarare kuko nawe urakubaye nawe umuhemu mana nawe babarira ko bari byarakoze uzimana yo kubigira sinongera ishimira icyo n'abana babwira imana ishimwe ko ibi bibaye gutya kandi abantu bari umunezero umurongo w'abantu umakurikira urashobora kuba ubona ko aba barabahemu bakwase bagufashe nabi bagize ariko ryari ishure ryawe cyari igikombe cyawe bateka kunywerako ariko niba baje babigira mizigo akabona umuntu atarabyaje atararakana akumva umwe gufata ntaje gutera nawe kugira ariko cyari igihe cyo kuba bagafatikanya gusenga kuko ikintu cyose ijya kubaza ngo ikintu cyose munsi y'izuba gifise igihe cyacu hari igihe cyo kurira hari igihe cyo gutwenga hari igihe cyo gusonza hari igihe cyo guhimba hari igihe cy'umunezero n'igihe cy'imibabaro iki gihe wahoramo cyari igihe cy'imibabaro ariko igihe kigiye cyangwa n'ikigiye kuza ni igihe cyawe cy'umunezero gusa mbwira umwigeme n'abandi benshi bazobyumva benshi nkamwe barinjira mu mashuri bagasenga abandi bakaza ko gukizwa ari ukuja gushengera gusenga agakiza ni umutima w'ubuzima ubu yarasenga ariko nicyabuza ko aja mu bapfumu yarasenga nicyabuza ko yifuza kubanuka w'abandi gukizwa cyangwa agakiza ni mu mutima w'umuntu kandi ibyama umuntu yama nibyo bigaragaza icyo yakiriye n'agakiza kari muri umugabo wawe nawe yamwitaba izi ngore zavuga ku bagabo benshi ntibitahure umaze kubaka si igihe cyo guha umwanya aba egise mwahoranye cyangwa abo mwagendanye ni igihe cyo guha umwanya umudamu wawe n'imana usenga no kurondera ubuzima nta kindi kuko ngahanye iyo uteramiye iyo usabara gato niho bari gusambuka ikindi cy'abarozi barakomeje abadayimoni barakomeje ingo nyinshi ziko zirasambuka kubera kutaba amaso ku ba kristo ibyago bikuraba mu miryango y'abantu ubuzima bwabo buronekana kubera kutaba amaso cyane ngo basenge rero ibi bibaye ni umwe mu gushyirwa kuri mwese reka je ngende kuko nari akanya gato n'ubu kuba nasi batoguma ngaha gusa nawe mubaye kumva ko n'abahungu batakimusifura urenda aramusengeye uhereye uko yatuye acimanike gukora mu buzima bwiwe nawe ndazi ko imanike kumubona ubwo bwiwe rero namumaye ko nico nikimanire ikeneye mu ba kristo ko tubana amahoro ntemewe ngo madame wanje ari ibungenzi erega burya ibyo bariko bakora nibwo bofura umuntu nico